Dobrodošli u svet digitalne trgovine putem platforme Argan 369. Ovaj video je namijenjen svim registrovanim članovima platforme i ovom prilikom vam čestitamo što ste se odlučili za naš sistem online trgovine. Nadamo se da će ovaj video objasniti sve funkcije naše platforme i omogućiti vam brzi rast u vašem poslovanju u e-trgovini i digitalnom marketingu. Pa da počnemo. Prvi korak je pristup platformi Argan 369 putem vašeg pretraživača na telefonu. Pre nego što pređemo, kratko ću vam objasniti kako da napravite shortcut i dobiti aplikaciju za direktno uključivanje na platformu. Kada na vašem pretraživaču ukucate web adresu platforme argan369.rs i kada vam se otvori aplikacija platforme na vašem ekranu, u donjem delu imate te oznake za pomeranje po stranici. Kliknite na opciju ove strelice, otvorit će se padajuća lista opcija, idite na Add to Home Screen i vaš telefon će vam automatski napraviti shortcut ili prečicu na vašem ekranu telefona. Ovo je opcija da direktno pristupite aplikaciji sa vašeg telefona, ne tražeći preko pretraživača. Kada aktiviramo aplikaciju platforme na ekranu telefona, možemo odmah pristupiti platformi putem opcije Prijavi se. Prijavljivanje se vrši na sistem putem e-maila, adrese i lozinke koju smo kreirali prilikom registracije. Važno je napomenuti da su sva polja koja sistem zahteva prilikom registracije morala biti validno popunjena, u suprotnom, registrovani član na platformi neće moći koristiti alatke i ostvarivati aktivnosti. Nakon što se prijavimo, link nas vodi do našeg ličnog menija odnosno dashboarda. Na početnoj stranici dashboarda uočavamo plave i narandžaste kockice koje prikazuju trenutno stanje naših aktivnosti na platformi. Dodatne informacije i analize dostupne su ispod svake kockice. U gornjem podnaslovu nalazi se naše ime i prezime, članski broj, kao i mesto gde možemo postaviti svoju fotografiju. Sa leve strane su postavljene plave kockice koje pružaju informacije kao vaša lična narudžbenica i iznos isplate od iste. Informacije o isplatama od preporuka i broj realizovanih preporuka. Prikaz ukupne zarade. Sa desne strane ekrana nalaze se narandžaste kockice. Prva kockica prikazuje informacije o trenutnom procentualnom nivou i da li smo dostigli bonus od 3%. Detaljno ćemo objasniti ovaj bonus u daljem sadržaju videa. Sljedeća kockica pokazuje prikaz zarade od naše mreže koju smo formirali na platformi, kao i ukupan broj registrovanih članova. Posljednja narandžasta kockica prikazuje trenutni obim našeg biznisa i koliko nam nedostaje do sljedećeg nivoa uspeha, što je detaljno objašnjeno u dokumentu Plan uspeha. Na levoj strani ekrana vidimo meni sa različitim opcijama koje su neophodne za razvoj biznisa putem platforme Argan 369. Prva stavka je početna. Otvara početni ekran koji smo malo pre objasnili. Druga stavka je preporuke. Ovo je jedna od najvažnijih alatki na cijeloj platformi. U ovom delu se nalaze vaši lični link kodovi za sve proizvode na platformi Argan 369, kao i vaš lični link kod, preko kojeg možete registrovati nove korisnike na platformi i samim tim izgraditi vašu strukturu, odnosno vaš lični biznis. Pritiskom na kopiraj, vaš lični link se kopira i dalje možete s njime upravljati kao vašom ličnom promocijom proizvoda. Treba napomenuti da su ovi vaši link kodovi jedinstveni i samo vaši. Treća stavka je QR preporuke. Ova stavka je identična kao prethodna, s tim što su ovdje prikazani vaši lični QR kodovi i imaju istu funkciju kao i vaši lični link kodovi. Prednost QR kodova je što u momentu kupac može skenirati sa vašeg telefona vaš QR kod i automatski pristupiti online prodavnici gdje može kupiti proizvode sa popustom i benefitima koje pruža platforma. Također, trebamo napomenuti da i u ovoj stavci imate naš lični QR kod da biste registrovali nove članove u vašoj strukturi. QR kodovi se koriste i za izradu digitalnih polica. Šta su digitalne police, uradit ćemo poseban video kojeg možete vidjeti na našem YouTube kanalu. Četvrta stavka je promo materijali. Ovdje se nalaze gotove reklame i objave za post, reels ili story za svaki proizvod koji se nalazi na platformi, kao i reklama za registraciju novih članova. Ove reklame se preuzimaju sa platforme u vašoj galeriji telefona i koriste se u svakodnevnim aktivnostima na društvenim mrežama. Svaki član može koristiti zvanične reklame, ali može i sam kreirati svoje, kao što to rade influenceri na Instagramu, TikToku i drugim platformama. Peta stavka je brza narudžba. Ova stavka je namijenjena isključivo za registrovane članove platforme i namijenjena je za brzu ličnu kupovinu proizvoda sa svim popustima i benefitima koje član dobija prilikom registracije. U ovoj stavci vidimo sve proizvode sa cenama.
Jednostavnim klikom na količinu proizvoda mi formiramo svoju ličnu narudžbenicu, a u donjem delu vidimo prikaz svih naručenih proizvoda i opcije za ažuriranje narudžbenice. Kada smo utvrdili broj proizvoda koje želimo naručiti, samo jednim klikom narudžba se realizuje. Automatski se proizvodi šalju na adresu koju ste postavili prilikom registracije na platformi. 6. stavka je narudžbenice. Ova stavka sadrži dve opcije. Prva opcija je lične narudžbenice gdje dobijate prikaz svih vaših narudžbenica po datumima za tekući mjesec, koje proizvode ste naručili, kolika je obračunska cena bez PDV-a i na kraju kolika je zarada od vaše lične narudžbenice. Druga opcija je narudžbenice od preporuka. U ovom prikazu možemo vidjeti i pratiti u realnom vremenu sve realizirane narudžbenice koje su napravljene putem vaših ličnih linkova i QR kodova. U prikazu možete vidjeti datum kada je narudžba napravljena, koji proizvodi i koja količina je naručena, ukupna obračunska vrijednost, kolika je zarada od svake narudžbe i, u našem slučaju, koliko je 10% zarade od preporuke. Procenat može varirati od nivoa kojeg ste postigli. Ukoliko je veći nivo, veći je i procenat zarade koji je regulisan planom uspeha i na kraju imamo status narudžbenica od preporuka. 7. stavka je moja mreža. U ovoj stavci imamo detaljan prikaz sa svim financijskim analizama i podacima po pravilima platforme Argan 369. Ovdje možete vidjeti vaš status aktivnosti i status aktivnosti svih vaših registrovanih članova u vašoj strukturi. Uvid u aktivnosti vaših članova možete pratiti na prvom nivou, članove koje ste vi direktno registrovali putem vaših ličnih kodova, kao i aktivnosti svih drugih članova koji su registrovani od vaših direktnih članova. Sa promjenom postavke u zelenoj kockici možemo imati uvid u prvo nivo, naših direktno učlanjenih korisnika platforme i uvid u cijelu strukturu mreže. Treba napomenuti da se sve aktivnosti na platformi Argan 369 proračunavaju na mjesečnom nivou. Isplate ostvarenih rezultata se isto tako isplaćuju korisnicima mreže u mjesečnim periodima. U donjem delu ove stavke možete selektirati po mjesecima i vidjeti uvid u sve aktivnosti u prethodnim mjesecima. 8. stavka je 3% bonusa. Ovaj bonus korisnici platforme mogu ostvariti svojim aktivnostima na platformi Argan 369. Ukratko, ovaj bonus je namijenjen članu platforme koji je uspio da registruje svog člana koji je sa njegovim aktivnostima postigao maksimalni nivo po planu uspeha od 9%, odnosno maksimalni nivo bodovanja. U tom slučaju, platforma nagrađuje bonusom od 3% člana koji je registrovao u svojoj strukturi člana koji je postigao maksimalni nivo od 9%. Ukoliko imate više članova koji su postigli nivo od 9%, od svakog člana vi dobijate 3% bonusa. Prema broju grupa u vašoj strukturi vi dobijate određene titule i keš nagrade koje su predviđene planom uspeha. Na ovu temu uradit ćemo video u kojem ćemo objasniti put do titula i neograničene zarade. 9. stavka je moji podaci. Ovo je prikaz vaše lične karte na platformi Argan 369 gdje su zabeleženi svi vaši podaci prilikom registracije. Podaci su podeljeni u dve kategorije i to podaci za fizička lica i podaci za pravne subjekte kao korisnike platforme Argan 369. U ovom prikazu možete ažurirati, postaviti vašu sliku ili logo firme ili brenda. Treba napomenuti da se sa svim podacima upravlja po Zakonu o zaštiti ličnih podataka Republike Srbije i Zakonu o politici privatnosti. 10. stavka je Biznis info. U ovoj stavci imamo više rubrika vezanih za platformu Argan 369. Prva rubrika je plan uspeha. To je priručnik u digitalnoj verziji koji je vezan sa svim detaljima na kojima je bazirana cijela platforma. Ceo sistem je urađen prema ovom planu. Digitalnu verziju priručnika možete besplatno preuzeti kao digitalni priručnik. Druga rubrika je uputstvo. U ovoj rubrici bit će postavljeni svi video materijali kao i ovaj gdje će korisnici platforme moći konkretno savladavati suštinu platforme Argan 369. Treća rubrika je pravilnik. U ovoj rubrici se nalazi pravilnik platforme Argan 369. Ovaj dokument isto određuje sva pravila funkcionalnosti platforme kao i rečnik svih pojmova koji se koriste na platformi. Pravilnik je isto u digitalnoj formi tako da svaki korisnik može ga besplatno preuzeti. Ovim pravilnikom su regulisana sva prava i obaveze korisnika platforme i platforme kao pružaoca usluga digitalnog poslovanja. 4. stavka je ugovor o delu. Ugovor o delu, član platforme potpisuje sa firmom koja je zastupnik platforme Argan 369 za Srbiju u momentu kada član stekne pravo uplate na zaradu koju je ostvario na platformi Argan 369. Imamo dva vida ugovora koji zavise od statusa člana platforme.
Ovi ugovori se potpisuju u skladu sa zakonskim regulativama Republike Srbije. 12. stavka je odjava. Na ovoj opciji se odjavljujemo iz ličnog menija dashboarda. Nadam se da smo vam u ovom videu detaljno objasnili sve funkcije i alatke u ličnom meniju, odnosno dashboardu. Zapratite naš kanal i pritisnite opciju zvončić kako biste bili obavešteni o svim novim video prezentacijama na platformi Argan 369. Hvala što ste pratili ovaj video.